mu mwaka w'igihumbi kimwe 1955 nibwo yabatijwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1976 n'igihumbi kimwe 1984 yabaye umudiyakoni mu Bijombo mu Rumagaza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1964 84 n'igihumbi kimwe 1971 yarashinzwe École de Dimanche mu itorero rya Anglican Church. Baje kwimukira Gatanga muri Byura, icyo gihe hari akiri muri Zaire. Mu gihumbi kimwe 1992 n'igihumbi kimwe 1998 yabaye pastori wa Sepake muri Byura. Mu bihumbi 2003 yakomeje umurimo w'upasteri muri Sepake Bijombo Gihuha. Mu bihumbi 2004 yimukiye muri Amerika ashinga urusengero rw'abirabura bavuga ikinyarwanda. Yabitangije ari gitaramo bivamo urusengero baje kwita Assemblée de Dieu. Mu bihumbi 2006 kugeza muri 2018 yafunguye anayobora urusengero rwitwa Umwungeri Mwiza kugeza agiye mu zabukuru. Nanone hirya y'iyi mirimo y'Imana hari indi mirimo yakoze. Mu gihumbi kimwe 1964 kugeza igihumbi kimwe 1965 yabaye umwarimu wa primaire mu Kagogo. Mu gihumbi kimwe 1965 na igihumbi kimwe 1968 yakoze imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Muri 1968-1974 yakoreye leta ya Kongo imirimo itandukanye. Nanone yafashije imfubyi n'abapfakazi, afasha n'umuryango. Ibyamurangaga yarangwaga n'urukundo rwinshi, akarangwa no kwihangana, ndetse yari umuntu ugira kwizera cyane. Uko yarwaye nuko yarangije. Muri 2018 yafashwe n'indwara yo kuribwa mu mazuru, arivuza, baza gusanga ubwo buribwe buterwa n'indwara y'umutima. Itariki 25 z'ukwezi kwa 8 2025 nibwo nyakwigendera yitabye Imana. Hanyuma ndibaza ko tumaze kuvuga nyakwigendera, twohaguruka tukamwibuka umunota umwe mu bugingo bw'iteka. Haleluya. Ijambo ry'Imana ico ryatubwiye niki? Ryatubwiye ngo hatabayeho kuzuka ibyo tuvuga bari ubusa.
ngariko noneho Kristo yarazutse ngo niwe watangiriye abasinziriye nugupfa ukutuvuga ngo umuntu yapfuye tugiye kumuhamba hari abasinziriye nibo tuvuga nyine aba yapfuye ariko kandi baba basinziriye. Imana idufashe rero guhumurizanya kwacu k'uyu munsi nukugira ngo tugire ibyiringiro bizima, ibyiringiro bidufasha kuzozuka, kuko hatabaye umuzuko nta buzima tuzobona. Usomye hariya muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 40 haravuga ngo Yesu yarahayigisha abantu arababwira ngo igituma mbabwiye aya majambo yose ngo nukugira ngo mwizere, ni mwizere umwana w'Imana muronke ubugingo, hanyuma ngo nanje nzobazure umunsi w'imperuka. Igituma Imana idusaba kwizera nukugira ngo tuzozurwe, nukugira ngo tuzobe mu muzuko w'abera, mu muzuko w'abana b'Imana, mu muzuko w'abakristo. Abandi ntibakazuke ngo dusigare, hanyuma ngo tuzoje kuzuka mu muzuko wa kabiri utazavuga ifite akamaro, wo kuzukirwa gukorwa n'isoni, wo kuzuka abantu binjira mu muriro w'iteka, wo kuzukirwa kubabara ibihe bidashira. Imana idufashe itwongereye kwizera nubwo duhura n'ibibazo, nubwo duhura n'amapfa, nubwo duhura n'ingorane zitari zimwe, ariko dukomeze kwizera kwacu kugira ngo umunsi umwe tuzazukane hanabera bose, uhereye kuri abangaba toye tuvuga uyu munsi wa none, nabandi batambutse, nabandi bazoza hanyuma, nabandi bazoza ikindi gihe tituzigiye. Imyaka iracari myinshi cyangwa se nimikeya, nuno munsi bzoba kakurya babivuze ejo bundi kwa kabiri twaraye dutegereje, ariko ntibizabaye, cari kinyoma, kuko Bibiliya iravuga ngo uwo munsi ntawuzi. Nabonye muri Afrika du Sud baraye bicaye, birirwa bicaye bahagaze bahabarangiza mu kirere, bose bateze amaboko ngo reka barambura amaboko ngo Yesu nazanga babone vuba vuba. Afrika du Sud niko bari bameze ira 23 na hano byaravuzwe yuko rya joro Yesaza, ariko ni kinyoma. Ariko ko Bibiliya izitubwira, Bibiliya izitubwira gusa kugira ngo twicare twiteguye. Kakurya kumwibyi, umwibyi yaje kwiba ahantu tazabanza ngamenyesha abantu bateme mwitegure ndaza kuyiba. Oya, haragunda agapanga ivyo yo gusa baje kwitera hejuru bagasanga yivye batazi n'amakuru. Twitegure rero kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye umunsi umwe twese tuzobe mu muzuko w'abera. Ijambo ry'Imana ridufashe. Amen. Arakoze, twongera amashi menshi. Imana imuheze umugisha, Imana imugirire neza. Twabonye umuryango wa Nyasine basanze tumaze kwakira, reka nabo twongere tubasabe bave hasi. Umuryango twongeye kandi kubahambore, mwihangane kubura umubyeyi ntabwo joroshe, abana kubura sekuru, ariko kandi Imana niyo nyiri humure. Muhumurike, mubyeyi tuzamusanga, ukomere cyane, Imana ibagirire neza cyane, uzagire. Rero nabonye bakozi b'Imana, pastori kuva hariya Bisovere ndetse n'abandi nababonye, abakozi b'Imana baturutse atandukanye, reka namwe tubasabe muve hasi tubakire, tubakomera amashi menshi. Namwe twongeye kandi kuba hakaze, musanze tumaze kwakira abandi, tuvuga ngo mwegere Imana data dukorera iduhana n'umugisha. Murakaze rero, reka tuze gutanga umwanya, ariko tutaragera mu gutanga umwanya tugiye gusenga. Turakoresha amasaha baduhaye kugira ngo tuze gukorera mu buryo bwiza. Rero reka dusenga Imana, tuze gutanga umwanya. Urakiranuka Kristo, uruwa gaciro, uruwa mbere w'ubuzima bwacu, uruwo kwihangana kwacu kuhagazeho. Turagushimiye kuko humurije uyu muryango, turagushimiye kuba warahumurije abana basizwe. Niwakire ishimwe rivuye mu mitima yacu.
twongeye kandi kugushimira kubw'ijambo ryawe rivugiye muri kino kibanza. Turagushimiye kubw'ibikorwa byiza bikorewe muri kino kibanza. Nanone dukomeje kuguhamagara kugira ngo ukomeze kwigaragaza. Imbaraga zawe nizo dukomeje kwakira muri kino kibanza. Bwiza bwawe nibwo duhamagaye. Uyu mwanya mwiza ukomeje kugaragara, ni wowe dukomeze guheza kaze na karibu papa. Ubwiza bwawe nibwo dushize muri bino bikorwa bigiye gutangura. Turaguhamagaye kugira ngo ukomeze kugaragara, ukomeze kwihesha icubahiro, ukomeze kwihanganisha uyu muryango n'aba bana. Tuguhaye kaze na karibu kugira ngo ukomeze winjira hagati y'umuryango ndetse n'ibi bikorwa bigiye gutangura. Ni wowe dushize imbere kugira ngo ugaragare muri byose. Turagushimiye kuri Imana yumva kandi gakora, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero reka dusabe mukuru w'umuryango kugira ngo atambuke, tumuheze umwanya. Mwiriwe neza. Reka munyemerere mbere ko dutangira sabe protokolo ibanzi ishikiriza abantu amafanta, hanyuma abamaze kuronka tugira ituze. Rero nshuti bavandimwe, nshuti zo kwa byinshi, imiryango yose iteraniye hano, tubanje kubaha ikaze. Ubundi kandi tunabashimira mu by'ukuri byimazeyo kuba mwaje kudufata umugongo muri ibihe biba bitoroshe umuntu umwe adashobora kwishoboza wenyine. Rero turabishimiye mwese kandi turabashimiye cyane. By'umwihariko ndashimira cyane iri torero rya La Vision, mpereye ku bakristu, abashumba bashunze umwana wacu Nyasine. Turabashimiye mu by'ukuri, mwakoze ibintu byinshi turabizi. Mwaramusuye, mwageze imuhira, mwaramusengeye, mwaramuhumurije mu ijambo. Kugeza n'uyu munsi igice cya mbere mwari mu ijambo ryo guhumuriza. Rero turabashimiye cyane. By'umwihariko Pastor Runezerwe twaravuganye kenshi, nubwo yagumye yiyesikiza ngo bari mu nyubako ariko bimeze neza. Itorero risimate rwose, turabashimiye cyane. Rero turi hano kubwo kugandarira cyangwa se kubwo gusibuka k'umubyeyi wacu waguye muri Amerika, Pastor Kanyaruhuru Johnson. Yapfuye itariki 25 z'ukwezi kwa munani. Bakaba baramushinguye icyumweru gishize, ikindi cyumweru cyo hirya. Nico kiduhurije hano. Rero nkuko babivuze, hano hariho umuryango we, hariho abana biwe, wenda arabaje nyuma reka nsubire nsabe Nyasina haguruke n'umuryango wiwe. Uyu rero niwe mukobwa wiwe, abo ni abuzukuru. Reka nanone nsabe famille byinshi namwe muve hasi. Uyu nanone ni umuryango wiwe, umuryango wa byinshi. Hano hariho bakuru be, hariho base wabo, hariho barumuna biwe, hariho abahungu be, hariho n'abuzukuru nk'uko twabivuze, hariho n'abakazana, hariho n'abakwe. Rero twongeye kubapora, mwihangane mukomere, muhumurizwe n'ijambo twumvise. Umubyeyi wacu tuzongera tumubone mu bundi bwiza. Mwakira ibyicaro. Nkuko twari tubivuze rero, uyu mubyeyi wacu agiye ari umuntu wasize amateka menshi, ariko ntidushobora kumuvuga umwanya mutoya, gusa nukugerageza. Rero reka nsabe ufite umwirondoro zo tubwire mu ncamake umusaza wacu cyangwa umubyeyi wacu Pastor Kanyaruhuru uwo ari we mu ncamake, hanyuma turaza kubabwira ibindi bikurikira.
reka tubagezeho umwirondoro wa nyakwigendera. Umwirondoro wa nyakwigendera Pastor Johnson Rukema Kanyaruhuru. Amazina naho yavukiye. Amazina yitwa Johnson Rukema Kanyaruhuru. Umwaka yavutsemo, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 42 mu muryango w'abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3. Uwo ni wo muryango avukamo. Aho yavukiye kuri Gashindi, aho ni mu Igaryi, teritwari ya Uvira, DRC, Congo Belge. Ico gihe niko yari kimeze. Ababyeyi be, papa we yitwaga Pahoro Rugabirwa, mama we yitwaga Rahaba Nyakiramba. Aho yavukiye yakuriye mu Bijombo, aho ni ku ndondo za Uvira muri Kongo. Uwo bashakanye yashakanye na Terezia Nyamariza. Abana babyaranye abana b'abahungu 5 n'abakobwa 6. Abahungu be 2 bitavye Imana mbere ye, baramubanjirije. Abuzukuru be ni 44, abuzukuruza ni 19. Abantu bose bakomoka kuri nyakwigendera ni 74. Amashuri yize mu mwaka w'igihumbi 1954 kugeza igihumbi kimwe 1960 nibwo yize École primaire Sédoise, ishuri rya Gikristu ry'abasedwa muri Uvira, DRC. Ico gihe amashuri yari atararenga ruguru iwacu, urumva yigiye Uvira. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 n'igihumbi kimwe 1963 yigiye mu Cibitoki mu Burundi ku ishuri ry'abakristo b'Abadventiste. Ico gihe amashuri secondaire yarangiriraga mu mwaka wa 7, bakabona certificat yo kuja gukora ubwarimu cange indi mirimo iyo ari yo yose. Urumva ko amashuri y'ico gihe yarangije muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe 1963, uwo mwaka wa 7 awurangiriza ku ishuri ry'Abadventiste aha i Burundi. Imirimo yakoze, ubuzima bwa Gikristo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1955 nibwo yabatijwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1976 n'igihumbi kimwe 1984 yabaye umudiyakoni mu Bijombo mu Rumagaza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1964 84 n'igihumbi kimwe 1971 yarashinzwe École de Dimanche mu itorero rya Anglican Church. Baje kwimukira Gatanga muri Byura
icyo gihe hari akiri muri Zaire. Mu 1992 n'1998 yabaye pastori wa Sepake muri Bzura. Mu 2000 na 2003 yakomeje umurimo w'upasiteri muri Sepake Bijombo Gihuha. Mu 2004 yimukiye muri Amerika ashinga urusengero rw'abirabura bavuga ikinyarwanda. Yabitangije ari igitaramo bivamo urusengero baje kwita Assemblée de Dieu. Mu 2006 kugeza muri 2018 yafunguye anayobora urusengero rwitwa Umwungeri Mwiza kugeza agiye mu zabukuru. Nanone hirya y'iyi mirimo y'Imana hari indi mirimo yakoze. Mu 1964 kugeza 1965 yabaye umwarimu wa primaire mu Kagogo. Mu 1965 na 1968 yakoze imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Muri 1968-1974 yakoreye leta ya Kongo imirimo itandukanye. Nanone yafashije imfubyi n'abapfakazi, afasha n'umuryango. Ibyamurangaga yarangwaga n'urukundo rwinshi, akarangwa no kwihangana, ndetse yari umuntu ugira kwizera cyane. Uko yarwaye nuko yarangije. Muri 2018 yafashwe n'indwara yo kuribwa mu mazuru, arivuza, baza gusanga ubwo buribwe buterwa n'indwara y'umutima. Itariki 25 z'ukwezi kwa 8 2025 nibwo nyakwigendera yitabye Imana. Hanyuma ndibaza ko tumaze kuvuga nyakwigendera, twohaguruka tukamwibuka umunota umwe. Arakoze cyane umaze kutugezaho umwirondoro. Abakomeje kuza nyuma twamaze gutanga kaze, dukomeje kuba kaze, karibu cyane. Tugeze umwanya rero kumva ubuhamya cyangwa se kumva amajambo. Turaza gukoresha gusa iminota 40. Haraza kuvuga abantu 8. Uyu musaza yagiraga ari umuntu uri smart, yubahirizaga umwanya cyane. Rero natwe tumwigane, dutegerezwa kuba smart, ndabizeye cyane. Munyemere rero nsabe umuryango wa byinshi abashobora guhagarara hano akanya gato, abananiwe barashobora gukomeza kwicara, ariko abashoboye mutambuke, hanyuma tuze gufata amajambo. Karibu.
ayo mashuri icyo gihe batwingingiraga kwiga ku buntu niko byari bimeze kuko ba missionnaire batwishyurira n'amakaye n'amakaramu batwingingira kwiga cyane ariko muri uwo mwaka nyine turarangiza iwe aragenda aho yagiye hose twabyumvise akubijana muri mwoba burya bagarutse kandi byahariya birangiye imwoba aragaruka hariya nyine ku murumagaza hariho ku Cyanzovu nanone turamwakira muri Pentecost abo mu pasiteri turakorana imirimo y'Imana bigeze aho rero abakandi kongera gutandukana basha iriya muri Amerika natwe ine dusigara hariya uko niko twarabanye nawe kandi ubwo twakoranaga hariya ku Gihuha yari umukozi mwiza kandi w'intwari yari ameze neza cyane umugabo kweri w'abagabo niko twovuga mu manza zindi zose yari umuntu w'intwari kandi no mu mirimo y'Imana twarakoranye neza dutandukana neza bagenda none uko niko byagenze kandi twizera rwose kuko yashoboye kwakirwa mu bwami bw'Imana. Imana iduhumurize, Imana ihumurize umuryango, Imana idukomeze twese umuryango wasizwe tubonye umukobwa wiwe nguyo n'abandi n'abana babo na famiye yose y'abanyabyinshi dukomere twihangane Imana idufashe kandi iduhereze umugisha dukomere. Arakoze cyane se wabo kandi mukomeze mwihangane kubwo kubura umwana. Reka twumve Pastor Kandoti ni umuhungu we hanyuma tuze kwakira umukobwa we Nyasine. Reka tubanze dushima Imana kuko uyu munsi wabayeho wo kugira ngo tusoze ikiriyo ca muzehe Johnson. Turashima Imana kuko turi kuri uyu munsi wa muzehe kandi uyu munsi ni umunsi mukuru. Sulemani we yaravuze ngo umunsi wo gupfa uraruta kuvuka, kandi igitabo cye byahishuye katubwira yuko hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Icyo tuzadushima Imana abakristo nuko tuzadushima Imana ku bantu bahabapfira mu mwami, kandi igikuru kandi nikigendere muri byo byose imirimo yabo ikabaherekeza ikajana nabo. Turashima Imana kuri uyu munsi mukuru wa muzehe kuko yaruhutse akagenda agasanga ababyeyi biwe n'abandi n'izindi ntwari zakoreye Imana. Uyu mugabo tutumuvugaho birebire, jewe muziho ibintu bikeya cyane byo kubana, ariko ibintu muziho cyane byinshi ni imirimo myinshi yakoze. Yageze agera mu muhana, ntitwabanye mu muhana cyane, ariko yahageze hashika n'ibyishimo akaramutsa abantu bose azi. Yageze aje kuja mu icumbi, ariko yahetuye abantu bose yabaramukije. Yari umuntu warangwaga n'ibyishimo byinshi cyane. Ubundi kandi muzehe yari imfura cyane, yakundaga umuryango wiwe, yakundaga abana biwe gusumba abantu benshi nzi. Ubundi kandi irindi jambo je no shobora kumuvugaho, muzehe yambereye umubyeyi yitugeze hano mu Burundi. Twari tuvukana iriya muri Kongo nkuko bisanzwe, ariko nshitse hano mu Burundi yambereye umuntu ukomeye cyane udasanzwe. Imana idufashe. Muzehe yandereye abana, muzehe yambereye umubayeri no kugeza n'uyu munsi. Nubwo yoba yashaje, ariko ba muzehe ba Johnson baracariho benshi. Ndashima Imana kubw'umuryango wiwe, ibyo wamwigiyeho ni byinshi cyane kandi binejeje tutobona uko tuvuga. Urukundo rwiwe rwamurangaga, yarugwigishije abana biwe n'uyu munsi baracarukomeje.
icyo noshimira Imana ni iyi mirimo myiza yamukurikiye. Ubundi kandi ndashimira n'umuryango wiwe asize yigishije, yatojeje ijambo ry'Imana, yatojeje gukundana, kandi nta kindi kintu gikuru kiza kiranga umuryango, kiza kiranga n'umukristo ukuye urukundo. Hamwe n'ibyo titwovuga byinshi, yankundiye umuryango no kugeza n'uyu munsi n'abasize baracanzirikana ku mutima, kandi uno munsi tukaba twamwifuriza iruhuko dashira kugira ngo Imana imwakire umuryango wabera. Ubundi kaba noshimira abavandimwe umuryango wa byinshi kuri iki gitekerezo bagize, bashigikiye byavuye mu mwana we Nyasine, umuryango ukagishigikira uno munsi bakaba badukoreye umunsi mukuru. Turabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha. Dufite perezida wacu n'umuntu ukiri mutoya ugufite iyerekwa ryinshi kandi azakora ibintu neza cyane. Turabashimiye. Ubundi tukaba dushimiye n'abantu bose duhereye ku itorero rya Vision bateguye bakatubwira ijambo ry'Imana ryo kudukomeza, batubwira kuko tuzongera kandi kubabona abapfuye. Dushimira n'imiryango yose, abo tuvukana, abagungana babonye n'abandi benshi. Turabashimiye cyane kuko mwaje kudushigikira, kudufata mugongo ngo dukomeze dukomere, kandi namwe turabashigikiye, turababwiye ngo mukomere mwihangane, namwe n'umwana ubakomokamo. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Reka munyemere twakira umukobwa we arakurikirana n'umwuzukuru. Yesu ashimwe. Shimiye Imana ko yatugejeje kuri uyu munsi wo kurangiza ikirere cya muzehe. Nyarababaye bakimbwira ko muzehe yapfuye, nyibuka ukuntu mbanza kureba ukuntu atazosaba kumvugisha, mbanza kugira umubabaro mwinshi, ndarira, nyumva ndahekeje, ariko ngongeraho ndakomera. Nyibuka ko papa ari umukristo, togomba kumuririra, kandi yaradusezeye, yagwaye igihe kirekire, aradusezera atubwira ibintu byinshi biri mu mitima yacu. Ikindi shimiye umuryango w'abanyabyinshi bose, aho bari n'abatari hano, mwumve gusa ko nshimiye abanyabyinshi bose. Muri abantu beza, muri abapapa, muradukunda, mukunda abakobwa banyu, mugakunda n'abahungu, ariko cyane cyane nzi ko abanyabyinshi bakunda abakobwa. Nkaba mbashimiye cyane, icyo kintu nkibaziho cyane, nacyo cyatumye munshigikira. Hari igihe mwari kunyangira, ariko ko mwabyemeye mukaba mumfashije kurangiza umunsi mukuru wa nyuma wa papa, ndabashimiye. Nimureke mvuge kuri papa gatoya kuko nta bundi nzomuvuga, ni jewe mwana we wenyine uri hano. Ngiye gushimira papa ku mirimo yankoreye. Papa yatureze neza, aturera turi abana benshi yabyaye, ariko ntiyavugaga ngo yarakize, ngo uyu ni umukene. Yadufata twese uko tungana, akadufasha twese nyine bingana. Papa yandereye abana, yandeze kuva ngishakwa, ngo mare gushakwa araturerana n'umugabo n'abana, ngo buce ntibizakunda umugabo, ntibizashoboka ko tubana. Ariko papa kubera ubukristo bwiwe ava muri Amerika na mama baraza ngo bashike baza kuduhuza, ntibizakunda umugabo, ntiyabyemera. Mu nyuma papa arambwira ngo kuko papa kuva je nshatswe muri uru rugo ntabwo yigeze abona data bukwe, ntiyigeze abona mabukwe. Nyarashitse mu rugo data bukwe arambwira ngo nije mu kazana yarasigaje ataragira. Jewe nyibaza ko se data bukwe afite abantu bose mu muryango wiwe, ndabyibaza biramburira. Ako kubera nyari umwana mutoya, ngo buce mbibaza baramubanje, bamwe barambwira ngo sekuru yaravuze ngo ntibagashaka umugeni mu banyabyinshi. Noneho nyamamvugaga ati mbaye ndakomeje kubaka, nyamamvuga none niho byavuye. Nuko ndatura, ariko papa tumaze gutandukana n'umugabo anderera abana, ntiyabona ngo ubwo bantaye ngo ate n'abana banje. Papa yamaguma araturera, anderana n'abana, kandi papa yageze agira igihe akavuga ngo umukristo, ibigaragaza byose ahuye nabyo akumva yuko ari umukristo, abona ko ari ibigaragaza hacamo.
akabyakira. Ni ukuri nkaba nshimiye Imana, papa yaratureze aturera neza kugeza n'ubu arangije akihaturera, ariko papa akaba yaradusigiye abandi bantu, ntabwo yipfanye, yasize abana b'abahungu bandi. Hanyuma tuzi ko tutazobaho nabi kubera ko yagiye. Yari umukristo, yaragwaye, yararuhutse, nkaba mwifurije iruhuko ridashira. Ariko kandi ngarutse gato ngiye gushimira abantu, nshimiye ishengero ryanje. Ishengero ryanje rya Vision ryageze mu rugo bakicumva ko muzehe yarangije, kandi ntibari bamuzi. Bahise baza bose uko bangana, baza gusengera mu rugo, baradukomeza, twumva turakomeye. Nyama nyumva ndakomeye, ikintu cyose cyari kindiho kimvaho. Nkaba nshimiye urushengero rwanje, ngo mwumve ko mbashimiye, Imana ibahe umugisha. Ikindi nshimiye abantu bose bageze mu rugo kudusura. Nyari mberewe nabi nyine mpanyumva nkaho ntameze neza, ariko abantu bose baraje baradukomeza, twumva turakomeye. Ikindi nkaba nshimiye, hari umuryango ngiye gushimira, kujya muza mukunda abantu bose, ntimuzi uzogufasha. Jewe hari abantu nyagaze hano mu Burundi, sanga abantu b'abarundi. Nyari mfite ikibazo kinini mu rugo rwanje, hari umwana wari usa nkaho angoye kandi na Satana mureba, ngo buce agira ikibazo arafungwa, ngo afungwe kandi afungwa muri dosi ikomeye iteye ubwoba, ku buryo ntari kubwira na mutualite yacu ngo ibishobore. Ngo arangize uwo muntu, baramundangira, barambwira ngo no muntu niwe gufasha kino kibazo. Ndamuhamagara, ngo muhamagare, araza akurikirana icyo kibazo, mbona barekuye umwana, kandi yari dosi ikomeye ntari gushobora, habe n'ubwoko bwacu ntibari kubishobora. Nkaba nshimiye Imana ko yagumye kwegera n'uwo mwana. Uwo mwana ubu nyine ni muzima, yarakize, yabaye umugabo. Ni umugabo twicara mu nzu tugapangana gahunda zose zo mu rugo, mbese ni nka wa mugabo mfite mu rugo. Nkaba nshimiye n'umukazana wanje ari hanze, ahari ndibaza kazankurikirana. Ndamushimiye ngo yarakoze cyane, yaranyegereye, anyitaho, yankoreye ibintu byinshi. Mbese ikibazo nyari mfite cyose nyohungabanye nacyo, umukazana wanje yaramfashije, aranyegera, ankuramo ikintu. Mbese ikibazo cyose nyari mfite mbese asa n'uwakirangije. Nawe umufata nk'umuhungu kandi ari umukobwa, nawe ni umukobwa w'abanyabyinshi. Ndamushimiye, ahari abanyabyinshi n'intwari ndabizi. Kandi ikindi nshimiye umukwe wanje wavuye mu makambi akazana n'umugore wiwe hano. Ndamushimiye, ni umudinzi niko abamuyomba, ariko ndamushimiye ngo Imana imuhe umugisha. Nkaba nshimiye n'umukwe wanje mutoya, bose nibaze hano bababone. Nkaba nshimiye Imana yuko Imana yabampaye. Ni ukuri iyo ntagira abana, wenda imanya yarasaze mu mutwe, ko mu bibazo nyagiye mpura nabyo, iyo ntagira abana imbanya yarasaze gana gutya. Ndabishimiye ngo Imana ibahe umugisha kuko yabampaye. Umuryango nyarimviza n'umuryango wa Karumeli, nuhaguruke nabo bamubone, bose nibahaguruka aho bahagaze. Bari abambereye umugisha ukomeye, nibo bitaye kuri uyu muhungu wanje, kugeza umwana wanje bamugoroye aje ku murongo. Nkaba mbashimiye. Erega hajya hari igihe muvuga ngo wenda, hari igihe naje nyagaza ngivuga nkavuga tese aba bantu bamfasha banciye iki, kabona ari ikintu gikomeye ntomenye ingene nkivuga. Ndabashimiye ngo umuryango wanyu Imana ibahe umugisha. Hanyuma umuryango wa Bien-Aimé aho bari nibahaguruke nabo mbashimire. Madame wa Bien-Aimé nuriya, umugabo we nuriya, bariya ni imfura ziteye ubwoba, ni intwari ziteye ubwoba. Uriya ndamufata nk'ari umukobwa wa Kanyaruhuru. Kuva umunsi yaramenye yuko muzehe yarangije, yamaza yiruka, ibintu yakoze mu rugo biteye ubwoba. Akaba yaranyegereye, akanyitaho, akamfasha mu bintu, akampeza n'ibitekerezo by'uko nyokora, kandi icyo gihe nyako nyumva ko ntabishoboye. Kaba mbishimiye Imana yuko nawe yamuduhaye kugira ngo mbane nawe muri iyi minsi.
hakaba nyarimukiye Kamenge. Mu Kamenge ndibaza ko twese tuhatinya, twagaze umuntu yagaza humva kumva hateye ubwoba, ariko abantu bose tuturanye n'umuhaguruke bababone, abaturanyi banje baze kumfata ku mugongo. Ndabashimiye n'ukuri, Imana ibaha umugisha. Muri abantu beza, abantu bo muri Mirango, muri abantu beza, mwanyitayeho mutananzi, mutazi iyo mvuka. Ndabashimiye n'ukuri, Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Abarushe barashobora kwicara, dusigaranye abantu babiri. Munyemere twakira umukazana we, Madamu Pastor Kandoti, arakurikirana n'abuzukuru. Icyiciro cya mbere tuzoba tugisoje. Twese no gushimira Imana. Shimira Imana kuba nabaye kuri uyu munsi, kuko muri iki cyumweru nazanyumva umubiri utameze neza, kavuga ati Imana yanje we uzomfashe uyu munsi nzobe nabonye imbaraga nzoba hangaha. Kuri uyu munsi biranejeje kuba mpagaze kuri uyu munsi mukuru wa muzehe, nukuri biranejeje cyane, biranejeje pe, kubera kuko nyine yari ari kure tutari kuhagera, ariko mugize ukukuntu zamereye neza cyane kuba twageze ahangaha. Shimiye umuryango wa byinshi, ndawushimiye cyane kuba warakoze iki kintu, kuba waratunganiye tukaba tugeze kuri uyu munsi mwiza. Kwa byinshi ni abantu beza, ni abantu beza baza bakora neza, bagira ubumwe, bagira urukundo, baza bashira hamwe. Jewe kwa byinshi sinzi, nzangira ngo none narahavutse, sinzi nuko niba ari kuhashakwa gusa, ndimo kumera nko wahavutse. Kandi nyine mpagize igihe. Shimiye Imana n'ukuri ukuntu muzamukora ibintu byiza. Kwa byinshi ni heza, umukobwa utarashakwa akwiriye gushaka kwa byinshi, cyangwa utagiye kwa byinshi ukajana umukobwa wabo. Ni abantu beza, ibiremwa by'Imana, n'ukuri abana b'Imana baza bakora neza, umutima w'Imana. Imana ibaha umugisha. Nshimiye abantu bose batwitabye n'ukuri, twariko tubona kuko nta bantu wenda bazotwitaba, ariko kuba mwaje ahangaha mwese, abantu bose bageze aha, umuntu wese bagize icyo akora, Imana imuheze umugisha. Kuba kuri uyu munsi mukuru wa muzehe, jewe sinabana kuko ndovuga uko nahabaye gusa nubwo noceceka ko ndumva ari sawa. Shimiye Imana n'ukuri kuba mbaye kuri uyu munsi mukuru wa muzehe. Muzehe ni munini yeme, muzehe ni munini cyane, ni muremure. Muzehe yagiraga uburanga bwiza kandi n'umutima wiwe ni mwiza. Jewe sinobona ukuntu no muvuga, sinobona birandenze kabisa. Abatabizi ni jewe mukazana wiwe mukuru, twamenyanye kera abanyasine bataravuka, twabanye iminsi mikeya nyine Imana ntiyabikunda, turatandukana, ariko n'ubundi ntaho nagiye, n'ubundi ni hahandi niho nkiri. Muzehe yandebaga nkakujya, sinzi kuko yamfataga, yavuga ngo mwana mukobwa, bikanezeza. Imana yo mu ijuru imugiriye neza. Imana muzehe yakoze byinshi, cyamurangaga yari amahoro, yageze avuga tugaseka. Mu nzu wasangaga amazina, yita abantu amazina atarayo ufite, akazazana yandi, tugaseka. Muzehe akadusetsa. Muzehe yari mwiza kweli. Muzehe yakoze ibintu byinshi kandi byiza. Imana imwakire, imuhe umugisha. Hari akantu nyibagiwe ko gushimira bamuyomba b'abadinzi, muri abana beza cyane. Bamuyomba baradusuye hano imbere, uzushika ukibagirwa ibyo wari wapanze. Baradusuye bamuyomba, papa yarakunda abadinzi. Hariho n'akawodiyo nyahaye abadinzi, yashimiye mama ukuntu yamugwaje atarapfa, yabaye nk'uworoherwa,
ashimira mama aravuga ngo iyo aje kugira uwundi mwana yoshingiye ngo yomushingiye mu badinzi. Tukaba dushimiye abadinzi ba Muyomba bose, abagunga bose, turabashimiye n'ukuri mwatubaye hafi, nk'Imana ibaho umugisha. Murakoze famille byinshi murashobora kwakira ibyicaro. Reka twakire ikindi cyiciro cya kabiri tuzoba tunasoje. Ariko nari mvuze kwanza abuzukuru nibatambuke avugemo umuntu umwe, hanyuma ndababwira abandi baza gukurikira. Timwe nagomba kubabwira mbere na mbere nabanza gushimira ishengero ryacu rya Vision kuba ryaduhaye umwanya, tukaba baduhaye ikibanza cyo kuza kuganduka kuri sokuru. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Hama sokuru yari umubyeyi dukunda, yadufashije muri byinshi kuva tukiri bato kugeza uko twari dukuze. Titworonka ibyo twamuvugaho byinshi, ariko yari umubyeyi wacu dukunda cyane. Tutibagiwe no gushimira n'indi miryango yatwegereye iraduhumuriza, harimo umuryango w'abanyabyinshi, hakaba n'umuryango wacu w'abarundi cyane cyane babongera. Nkabashimira n'umubyeyi Joseph yaratwegereye cyane mu bihe bigoye. Gashimira n'abandi bantu bose batubaye hafi, Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Hanyuma kuri sokuru sinoronka ibyo nomuvugaho byinshi, kuko novuga ngo mbivuge nabyo norangiza. Imana imuhiruko ridashira. Natwe twagira tuvugeho gatoya, ndibaza nti dutwara umwanya muremure, ariko kandi turashima kuko tugejeje kuri uyu munsi mwiza wo kugira ngo tubashe gusoza ikiriyo ca sokuru. Jewe ndi umwuzukuru we kuko navutse muri no muryango nyuma, ariko kandi naje ndi umwuzukuru kuko nije mukuru, umwuzukuru we mukuru hano. Niyo mpamvu naje ntari kwicaraga gutya tagize ico mvuga. Hanyuma kuri sokuru jewe namumenye nyuma, ariko kandi igihe mumenyeye yambereye umubyeyi. Ndibuka maze gushaka umudamu, nico gihe nabamenye, ni naco gihe batangiye kumvugisha, turavugana, yaranterefonaga kenshi tukavugana, hari ibyo yamfashije byinshi. Murabizi mbere ubuzima nti bwari bwiza cyane, ariko muri ubwo buzima batubereye ababyeyi, baradufasha, turabashimiye cyane. Dushimiye n'abantu bose bageze kuri mukecuru bamaze kumva kuko bagize ibyago, baraza bamuba hafi. Uyu munsi tukaba twasanze n'ubundi agikomeye, ameze neza. Imana yo mu ijuru yababashishije mukagera, ibaha umugisha mwinshi. Dushimiye n'abayobozi b'itorero bamubaye hafi muri ibyo bihe bitoroshe bari barimo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kandi turizera neza nubwo sokuru yagiye, ariko kandi hariho n'abandi basokuru benshi basigaye. Ntaco tuzaba na mukecuru nawe ntaco azaba, kuko aracyari kumwe n'abandi benshi mahasigaye. Tumwifurije iruhuko ridashira. Murakoze abuzukuru, mugume mwihangane. Reka twakire abakwe biwe, mutambuke, turaza guha ijambo umusabwa, hanyuma turaza kubabwira abandi baza gukurikira. Abakwe biwe murashobora gutambuka. Reka tube nk'abavuga gatoya. Tubanje guhumuriza umuryango wa Nyirasine n'abana, abuzukuru ba muzehe n'umuryango wa byinshi muri rusange. Turabahumurije n'umuryango wose w'umunyamurenge uhari uri hano n'utari hano,
mwese turabahumurisha. Nta kindi tuzatuvuga usibye guhumuriza abantu, kandi amakenga tugira pi Yesu urupfu yarugize irembo, kandi urupfu kurya ntiruremereye, urupfu rwarashize barukuye amenyo. Yesu yaravuze ngo ntawe uzaja kwa data adaciye muri iriya nzira. Kandi ikindi cyongeyeho, ndabizi ko muzehe data bukwe yari umupasiteri kandi wakoreye Imana. Niyo bashoboye kuvuga imirimo yiwe yose ntibayivuga, hari imwe basize yakoze, yakoreye n'igihugu. Ntimwabivuze, yakoreye igihugu, yabaye mucamanza, yakiriye abantu imanza nyinshi, yabaye ingabo y'igihugu, akira abantu imanza zikwiriye. Imana ishimwe. Jewe navutse mu muryango w'abanyabyinshi muri 98. Baje ntuye hari Buvira, kandi nari umugabo. Ari imyaka ntiyari mike, n'umurimo nakoraga wari ufite uburemere, nawe ubwawe wonyine waravugaga. Yaje asanga ndi kumwe n'abana n'abahungu be ba Marehemu Juvenal, na mwene Gafuruko, na mwene Muzehe Rukamirwa, twarabanaga mu nzu. Basanga mfite igikorwa cyo gushaka, bandangira data bukwe, bambwira amateka ye. Sinari muzi, ndamumenya, ndagenda ngeri wiwe, turavugana twembe babiri. Umuntu wa gatatu ni mabukwe, je nyine mwisabira umugeni, aramumba. Ndazamuka imiryango yacu yaririye hakurya, aransezera kwagiye mu Rumagaza. Ndagenda mfata inkanja 8 wanje kwisabira umugeni, ndagenda ndakwa turakiranuka, ambera umubyeyi. Mu bakwe yari afite yabyaye abakobwa 6, kandi mu bakwe we yari afite bo ku mutima nije yagiraga. Rero muzehe tumwifuje iruko ridashira, kandi mukomere mwihangane. Umunsi bire yavuze ngo bari bazatubanziriza, nako tukabona gukurikira. Twizere ko muzehe aruhutse, ategereje iruhuko ry'abera, arasinziriye. Wa munsi w'impanda tuzongera duhure nawe. Ahezagirwe. Komeze mwihangane. Munyemerere rero twakire ba sebukwe n'abagunga, hanyuma basoje turaza kwakira ba nyirarume n'abasinzira. Reka twakire ba sebukwe. Abagunga haguruke. Twese no gushima Imana ku munsi mukuru w'umubyeyi wacu watabarutse igihe cye. Na Bibiliya ni izivuga ngo Dawudi yakoze mu gihe cye, ngo arangije arasinzira, bamushyira ku gituro cy'abasekuru. Mzehe ni umukwe wacu, yari afite umukobwa wacu. Ndabona abantu bari aha ngaha benshi, harimo bakuru biwe b'uwo mukobwa n'abandi barumuna be, ndetse natwe akaba mushenge, benshi bari aha ngaha. Ariko mu mibereho yiwe je muzehe ndamuzi cyane cyane, twarabanye. Ariko ku mibereho yiwe n'umugore wiwe ari we mushenge babanye neza pe. Ijambo rya mbere, bombi bari beza ku isura kandi bagasa, bari basa, ubitegereje bari basa.
bagakundana kabisa, barabana, babyara abana babo, barabarera. Nje nabamenye kera kuva bakiri mu Rumagaza bataraja muri Byura, bava muri Byura baja muri Byura badusangayo, turabana mu muhano umwe, twatandukanye Byura isenyutse, abantu baje nico gihe twatandukanye. Ariko muri iyo minsi yose mzehe yaturereye neza, umukobwa wacu babanye neza pe, n'abandi bose babanye nawe nabahamya. Icongeye dushimye Imana yuko aje kwitaba Imana amaze kuremba, yamenye agaciro k'umugore wiwe, ibyo yamukoreye, afata igihe cyo kumushimira. Ejo bundi Nyasine yanohereje aka video aha yamushimira, aramushimira cyane, aravuga ngo ibyo yakoze yabihaye agaciro, ndetse aravuga ngo yabaraga ifite umwana w'umuhungu utarashaka, nta handi yamurozaga aho yakuye umugore. Ibyo bisobanura yuko umukobwa wacu yamubereye mwiza, kandi amubera n'umuryango awubera mwiza. Umubyeyi tumwifurije iruhuko ryiza. Ni ukuri twabanye neza, yatubereye umubyeyi kandi atubera n'umukwe mwiza, aturerera neza, babyara abana beza. N'ubu ngubu arashaje ariko asize umubyeyi mu bana. Abana bahumurike turi kumwe, twarabareze kuva kera, bari mu Rumagaza, yari mu Rumagaza, sebukwe ari kwa Masata, ngo ave mu Rumagaza yimukira muri Byura, asanga abandi basebukwe, tubana mu muhano umwe, ntabwo twigeze dutandukana. Asa kandi aragaruka aja mu Rumagaza, asa kandi asanga kwa sebukwe. Ni ukuri abana bahumurike turi kumwe, 100% turi kumwe. Icongeye turamuhamya ngo twabanye neza. Njewe ndi umunyabyinshi kandi cyane wo mwaruranga, nabayeyo igihe kinini. Njewe wabaye kwa sogokuru mwakaka kabamo, niho nacukiye, ngakura nahavuye mara umwaka umwe ndashaka, nagira ngo ngende. Uyu musaza hari ikintu yankoreye, reka nkivuge. Uyu musaza nje bari baranze ko ntaha, nguma mu banyabyinshi, ndakura ndaromba ikigabo kingana gute. Ariko hari impamvu, kwa bamuyomba ni batatu. Muyomba wa mbere yapfushije abana 6, apfusha n'umugore Migazi. Uwa kabiri apfusha abana 6. Uwa gatatu agumba imyaka 15. Ndagira ngo basokure barabizi, umwana bagiraga muri urwo rugo nije gusa, nta wundi mwana habe numwe. Ndagazaje mwamukaka nkavamo, kaja mu inzu yose nshaka, nije mwana bagiraga. Navuga ngo ntahe, bose bakavuza induru. Bukeye Muyomba uyu araza, avuye muri Byura, araza ngo bari gushikatiye, mureke umwana atahe nawe aje kumenya ababyeyi, ibo zatura ataza ababyeyi, niwe washikije muri Byura. Ndi umugabo mukuru, bamamubwira tumujane kandi uzamugarure. Namaze umwaka umwe basobarangarura, ndahaba ndataha, narashitse umwaka umwe kandi ganari kigabo gikuru, umusaza umwaka umwe ndagenda ndashaka. Tumumva ko kari babandeze ukusi ndi umunyabyinshi, ariko bari mukwama bankubise inkokora, ubu bagisiga bankubita noneho ni migeri. Turangiza, umubyeyi tumwifurije iruko ryiza. N'abanyabyinshi turabashimiye, mwaturereye umukobwa kugeza no kuri uno munsi mukaba mumufite. Ahasigaye Nyirasine, haguruka ngwina hano. Uhumurike, uri kumwe na bamuyomba baracyahari. Aba bose ubona n'abandi bataje banyokorome baracyahari. Warabonye wagize ibyago twakugezeho, nta munsi numwe twagutaye. Twebwe twarushe tukajana duhatujana n'abakobwa bawe.
turacyari kumwe. Ahasigaye abangabo ubona reka baguheze indoro, turacyari kumwe, tuzakugendera inama, tuzakuba hafi. Ahasigaye indoro yacu yo kwa Muyomba ni iyi, turi kumwe kandi muhumurike, Imana ibagirire neza. Murakoze. Barakoze cyane. Reka twakire ba nyirarume abasinzira, karibu. Bakirimo baza, hari ushobora kuba yazanye intererano cyangwa se indoro, reka mzite gutyo, arashobora kureba protocol, bafite ama envelope barashobora kuyabashikiriza. Sawa, murakoze. Dutanze mpore mu banyabyinshi, banyiri umuntu watabarutse. Kanyaruhuru ise ni Rugabirwa. Rugabirwa kuri njyewe sinzi niyenda nabacu, njyewe Rugabirwa ni mubyara wanje, nabarwangokoga n'abandi. Umuhungu mukuru wa Rugabirwa ari we se wa Kanyaruhuru afite mushiki wanje, umukobwa wa Rugarira. Rero twamenye ubwenge, dusanga turaturanye no kwa Rugabirwa na Rwangoko n'abahungu biwe. Abo bagabo Kanyaruhuru na Mukara na Kabunda, njyewe twabanaga mu biraro ibihe byose byinshi twabayeho, tutaraja mu mashure n'ahandi. Donc niwo murimo w'ubwana twakoranye, twarabanaga mu kiraro, mu biraro. Mu Bijombo naho dushyitse, dusanga Rugabirwa niwe wahabaye mbere na murumuna we nyine n'ifamiye yabo. Natwe turahaza, turakurana twese mu mashure. Noneho sinzi bavuze ngo rega ngo sinobicontredire kuko uyu mugabo yabivuze. Kanyaruhuru yaraturutaga, Mukara nawe yaraturutaga, nimba ari imbaraga yaturushaga, ariko akadusumbaga, bari barebare cyane. Niba babe nta kibazo, bari bakuru ariko duturanye twese mu muhano umwe. Ni ukuri mu mibanire yacu babaye abaturanyi beza cyane. Kandi mwabivuze, Kanyaruhuru niwe duhaye dutabarukaho, mwamuhamije mu buryo bwinshi birahagije. Nicyo dushima, nuko mu buzima bwacu twakora imirimo nk'iyi ngiyi. Noneho gani kanisa rya Rusheri riravuga ngo tuzatuvuga ibi ngibi, kuvuga ngo n'abandi bantu bameze gutya na gutya bumvireho, donc qu'il tire des leçons. Suko nguko, donc bamenye ngo kubaho nuku nabo bige kubaho, bazogira amaherezo meza. Turavuga ngo Kanyaruhuru agize amaherezo meza. Ndashima ko atakenye, yabaye mu Bijombo ari umukire, aja muri byura agomba kuba umukire, aragaruka aja muri Amerika ni umukire. Muri ko muramwumva ko muhaye mu mutemwanye
ko yafashije nyuma yaho ngo aze gusaza ararwara aritegura muri ko muratubwira ngo yagize audio yo gushimira umugore n'abandi kandi mukavuga ngo amakanisa yubatse yagize gute murumva ubuzima ngubwo amaherezo mezi ingena meze rero Kanyaruhuru tugashima yuko agize iherezo ryiza agapfa urupfu rw'ikirago murumva urupfu rw'ikirago icyo ari cyo urupfu rw'ikirago ni ugupfa uri mu ifamiye uri mu maboko y'abantu bakaguherekeza bakakugirira ibirori nk'ibi ngibi rero Kanyaruhuru apfuye urupfu rwiza apfuye urupfu rw'ikirago ndetse no mu ikanisa no mu ijuru bavuze ngo arasinziriye arindiriye wa munsi kandi azazuka mbere yacu twebwe gatugihari urumva rero tugashima ko Kanyaruhuru yabayeho mu buzima bwiza agatabaruka neza ari mu maboko y'abana bamuzungurutse bakamushyingura n'imfura nyine bamuzungurutse n'umuryango wose tugashima turashimye turarangije kuri Kanyaruhuru tumwifurije iruhuko ryiza tugashimira nimba ari mama sinzi uwagize initiative yo kugira ibirori nk'ibi nimba ari wewe félicitations ma fille nimba ari wewe félicitations ariko reka ngire recommandation je retourne nari nicaranye n'uno mugabo ejo twari mu bukwe hariya sindinze mu mbabarire ejo twari mu bukwe hariya ngo babasengeye muri kumwe c'est pour toute la vie urumva mwireganeho mugaruke mubane batate mu rubuzukuru ni recommandation ntanze mwabagabo mwe b'abanyabyinshi muhaguruke mushakisha ikibazo cyabaye mugikureho bireganeho basubirane babane mu rugo rwabo nkuko bari basanzwe Imana iduhezagire twese kandi duhumurike twese Imana ishimwe kuri ibi birori byiza tugize amen barakoze cyane kandi abagihagaze hano ba Pastor Jarose reka nsabe abo babanye muri Zura reka nsabe abanyakarira abo bagiye babana henshi yagiye hatandukanye ariko ababeve mwese ni mutambuke hano ariko ndagira ngo umusaza yasubiye mu mateka yuko babanye na muzehe abanyabyinshi mwihangane kandi mukomere umusaza ijambo ryiwe risoje rivuga ngo ba nyirarume baravuze ngo mwihangane ijambo ryacu ni rigufi cyane saza bakuru sinshobora gufata ijambo muzehe Pastor Rubeta ari hano nagira ngo ariwe duhereza microphone avuga umwanya muto ariko narangiza kuvuga twebwe nk'ababeve turaza gusigara umwanya muto w'iminota 5 kugira ngo duhuze indoro yacu tuyihereze uriya mubyeyi wabuze papa wiwe ijambo ni ryawe muze turavuze ngo mpore muryango w'abanyabyinshi dutanze mpore tuvuga ngo mukomere niko bimera mu isi kindi kandi tuvuze tubwiye ababeve bose turavuze ngo mpore kubwo kubura umupasiteri wacu kandi ari n'umubyeyi wacu mwihangane ni mu isi niko bimera ubundi kandi tubwiye umuryango mwese muri aha namwe turavuze ngo mpore abari bamuzi mwese n'abatamuzi turavuze ngo mpore ubundi pasiteri cyakora tugize iminsi twaratandukanye
tuva hariya muri Byura twari tugize iminsi tutari kumwe kuko abantu baratandukanye bakaza baja iriya abantu bari batuye kera ngo baveyo baja muri Amerika ntitwasuye kubonana ariko kandi nanone igihe cyose ababeve uko duteye reka tube nk'abababwira bikeya turaziranye twese turaziranye ukuye nk'aba batoya nyine dore ko baranga no guhaguruka ni ukuvuga ngo turaziranye twese abantu bakuru turaziranye twari tuziranye twasengeye hamwe twarasangiye ibintu byose ibikomeye n'ibyoroheje turaziranye none gamaye wihangane ari hano wavuye iri ungana gutema wari ukiri mutoya ni twebwe turi hano ntukaza ugira byakomera turi hano nuko hasigaye ukomere ni uko niko bimera yaba byakundaga ngo haza habanza nkatwe nyine kuko twebwe abakuru akaba ari twe tubanza yaba byakundaga kuko kwacu akaba ari twe tugenda none ga wihangane kandi aba bantu bose aba n'umuryango hasigaye umubyeyi wacu Pastor Kanyaruhuru tumwifurije iruhuko ryiza amen. Kubera iyi mpamvu ku banyabyura nyine twese uko nuvuga aravuga nk'uko yavuze taco navugiraga ariko impamvu igiye gutuma mvuga byatumye mbisaba umuyobozi ni impamvu y'uko uyu mubyeyi yabaye pasiteri wanje nanje ndi umwarimu we w'ishengero niyo mpamvu itumye nsubira kuvuga nongera muzehe uko avuze duhaye mpore abanyabyinshi duhaye mpore umuryango we duhaye mpore mwese ababevi ubundi kandi uyu mugabo twabanye mu bihe byiza birenze uko nashobora kubivuga uyu mwanya mpagaze hano yagiraga gahunda sinzi uwabivuze iyo niyo yanigishije nanje niyo nzangenderaho yagiraga gahunda mu buryo bwose ari mu muryango yagera mu ishengereho akarushaho twabanye neza cyane shimiye Imana ko mbonye aka kanya ko kuba ku munsi wo kurangiza navuganye n'umwana kenshi ndaroha mvugana nawe ko naraye nshitse hano ari ntuye ruguru mu makambi ariko ubundi hano arambwira ko bahaye bagitegura nagumye kumukurikirana hamwe nanone twavuganye muri kino gitondo kuko nifuzaga kuhaba kugira ngo mpagere nanje ngira ijambo vuga rero ijambo mvuze ndashinye yuko muzehe arangeje neza kandi nta nkeka kurya bavuga ngo umutima w'umuntu bakure ariko nta nkeka muziho n'abandi bose uko bari kuba bamuvuga ndetse ko turamuvuga uko atari ariko yari umugabo w'ishengero yari umugabo w'abagabo twabaga mu maparuwasi 5 kubera intambara twe turahunga tuvi iwacu niho hari ku mwisho tugeze igasanga mba mu ishengero rye nari mvuye mu ishengero ryacu epfo kwa Mboga bahaye bamporopoza nyine kuba umwarimu kuko barakoranaga bose abapasiteri bose ariko mpashitse icyo nshima cyane kandi cyerekanaga ko yankundaga yamangendaje kubisaba abapasiteri banje twabanaga takigarutse ari hano iwacu none ndamusaba urugendo yari afite njewe nijugiye kurusoza rwo kumusengera ku bwarimu bwa kera sibwo bw'ubu byari ibintu bizwi bamuzehe hano barabizi ariko nshimiye Imana kuko mpagaze kuri uyu mwanya ndangiza ikiriyo ca muzehe nanje mbaye gatoya muvugaho kuko yari inshuti yanje birenze aba bana bari bakiri batoya ariko abakuru bari babizi rero tumwifurije iruhuko ridashira kuko bavuze ngo twese turacicara duhuza indoro yacu nta mwanya wundi wo kubanza kuvuga ukwacu reka turaje kuyihuriza hamwe tuzoba tubaye umuntu umwe kuko basanzwe babivuga murakoze Imana ibaha umugisha
barakoze turi kugana ku musozo dusigaje umuntu umwe gusa dusabe ishengero abantu b'ishengero bakorana muri development batambuke nyuma yabo turaza kwakira umuntu wo kwa byinshi niwe uza kudusoreza murakoze kandi nkomeje kubashimira cyane kubwo kwihangana kuko amasaha ndabizi aragoye. Yesu ashimye cyane. Murakoze cyane. Nkuko benshi babivuze sanze muri abahizi baronka amajambo menshi bavuga kuri uno munsi. Ubundi uyu munsi uragoye kuvuga amajambo nkayo numvise, ariko ku muntu nk'uyo uko numvise umuvuga byari bikwiye ko muvuga kuko nta wundi munsi usigaye kuzomuvuga. Twebwe rero duhagurutse hano nk'abantu bagize ishengero rya Vision, dushimira cyane umushumba wacu Revera Pasteur Jean Bosco ni wadushumbye muri kino kibanza. Muri make rero twebwe nk'ishengero Vision murazi ishengero rigira ama departement menshi. Turi hano nk'igisata kimwe departement ishinzwe iterambere ry'ishengero, departement ya ijejwe icyo twita development ishengero. Madamu Nyirasine nawe akaba ari umwe muri twebwe, akora mu bisata byinshi by'ishengero kandi no kuri n'intwari hano mu ishengero, akora ibikorwa byinshi cyane, aritanga rwose. Muri make ni umwana w'ishengero kandi n'umugisha ku ishengero. Twebwe rero ubwa mbere ho natwe turamuhojeje tutipore, ababishoboye baramwegereye kuva umunsi mutama we yitaba Imana. Dufite amagroupe duhuriramo irabitangaje, hanyuma umushumba wacu adufasha, ababishoboye turashika muhiriwe, bamwe barasenga abandi baramufasha mu bundi buryo. Rero numvise muvuga mu miryango itandukanye, ariko natwebwe tugize umuryango umwe w'abakristo. Yesu ashime cyane. Ntabwo turi muri iyo miryango, twe duhuriye umuryango umwe w'abana b'Imana. Ntabwo tuvuze ngo numvise ngo bavyishi n'abandi. Mubabarire jewe ndi umurundi wa hano Burundi, wa hariya ku Gasaka mwiriya ntara bita ya Ngozi, ubu ni ntara yagutse yitwa ngiki, ni ntara bita ya Butanyerera. Ariko rero twebwe dio turi hano mu nzu y'Imana, nta moko tugira, nta ntara tugira, turabana b'Imana. Muvye Nyirasine rero n'inshuti yacu, nukuri abo turi kumwe ntabwo ndiko ndabivuga ndabibesha, no muntu afise ivyumviro bikomeye cyane mu guteza imbere ishengero. No muntu atugira inama mu bikorwa byinshi byo gushikira ishengero. Kenshi mu manama aranatwibutsa nkumbure twebwe byatugoye, akadukomeshwashwa muri groupe, akatubwira ati mbega muri hehe, kugira ngo twikubita gashi natwe dukora umurimo Imana yadushinze. Muri make rero ngira ngo n'iyindi mirimo mu minsi iza ashobora kuza ari mu bindi bikorwa by'ishengero, akiri hano i Burundi mu ishengero Vision. Nta gisata na kimwe twabonye atoshobora, arakerebutse kandi nkuko twumvise bavuga umubyeyi wiwe ngene afise umutima w'urukundo wo kwegera no gufasha abandi. Na Nyirasine nuko ameze, aregera abantu cyane cyane. Ugize ikibazo cyo cyose Nyirasine abo wa mbere mu kwandika muri groupe ati mwene data yagize ikibazo. Rero natwe nk'abagize, ntabwo ari ishengero ryose, ariko nk'abagize icyo gisata ca Vision bambe ca development mu ishengero Vision, twashatse natwe tumubwire ngo mpore
ashike hano tumuhereze sinibuka ijambo mwakoresheje ngene byitwa ariko twebwe ngo bayita indoro ariko twebwe tuzita inkwi zo gucana cyangwa ikimazi tukagishikiriza rero uyu muntu kugira ngo aze kugura inkwi hano nta miganda y'inkwi duca ariko aragura umufuka umwe w'amakara. Yesu ashimwe cyane. Rero mushiki wacu uhumure, navuze ntitsindondagura bijya bavuze ngo nabaki twebwe turabana b'Imana tukiri mu nzu y'Imana natwe ntacu zotuburana. Yesu ashimwe cyane. Nukuri nimwaba mutari hafi ntaca azobura. Ishengero riri hafi, abavyeyi bari hafi, nukuri nkuko nawe abikora. Ivyo bamukoreye niko bikorera abandi. Natwe tukiri hano nukuri ni yadutabaza mu bikomeye canke mu byiza uko bizoba bimeze kose tuzaba turi hafi yiwe. Arabizi nukuri ntaco twomuhisha nkuko nawe nyene afasha abandi natwe turi hafi yiwe. Mukomere muvyeyi, Imana ibaho umugisha. Ya development murakoze. Reka nsaba umuryango atambuke ariko arimo gutambuka munyemerere duheza abanyagasogwe ijambo rimwe gusa iminota 2 gusa ariko umukuru w'umuryango arashobora gutambuka bakaza gushitsa iryo jambo nimba bahari bambwiye ko bahari abanyagasogwe mudahari ni sawa nta kibazo twobandanye. Yesu ashimwe. Natwe dufashe umwanya muto kubwo guhumuriza umuturanyi wacu kandi umuvandimwe wacu Mama Mishu. Twarabanye hariya ku musozi w'Igasogwe, twabanye mu bihe byinshi bitandukanye. Rero tugira ukuntu tuzatubana hafi mu byiza no mu bibi. Duhagaze hano nk'abanyagasogwe kugira ngo tumuheze pole kubwo kubura umubyeyi wiwe, ngo Imana ibihanganishe mu zabaye byose, atambuke hano kugira ngo tumuheze indoro yacu y'abanyagasogwe kaba mama nyene dukorana. Barakoze. Yesu ashimwe. Reka dusaba abantu boye kuyogora kugira ngo twumvikane ijambo tugiye kuvuga. Dusabe mugire ituze. Nanje ndunga muri abandi tubanje kubashimira nk'umuryango wa byinshi. Mwebwe mwese mwumvise iyi nkuru y'injamugongo yo kubura umubyeyi wacu, mukaza kuduhoza no kudufata mu mugongo. Mwabikoze mucyumva iyi nkuru kugeza n'uyu munsi wanyuma tuje gusorezaho uyu mubyeyi wacu kumwibuka bwa nyuma. Mwagize neza, miryango ivuye ahatandukanye guhera ku bana be b'amaraso, abavukanyi be, umuryango mugari wa byinshi, abaturanyi babyura n'ahandi, bagasorwe n'abandi bose aho bagiye bavuga, abene gihugu baduhaye indaro b'abarundi, mukaba munaturereye uyu mwana wacu Nyirasine, ishengero rya Vision, mwese ku bumwe n'uwo noba nibagiwe kuvuga muri iri jwi, ariko mwumve kuko tubashimiye cyane. Ntaraje ku ijambo nyamukuru, hari amajambo abiri nza kwiseguraho mwagumye muvuga. Mbere
ndahera kuri uyu mwana wacu ari we mukwe wacu. Mu by'ukuri ntabwo twakwirengagije, haza haba agacamo mu bantu. Twebwe umuryango uri hano mu by'ukuri ntitwari twanamenye ko muri hafi hano, ariko icyo tugisabiye imbabazi imbere y'aba bantu mwese, kandi tuzirikana kuko uri umwana wacu ijana ku ijana. Ibibazo bishyikira abantu bose, ariko n'ubu iriya rekomandasiyo umubyeyi yavuye gukora ni ukuri turabibijeje kuko tuzagikoreraho, kandi twizera n'Imana. Igikomeye cyane n'Imana nuko twogisengera Imana niyizibana n'imiryango. Icyo ukitubabarireho mwana wacu tubisabiye imbabazi. Ikigira kabiri, Uburundi bwaduhaye indaro, ntaho twimiriwe. Dufite abantu baba mu Gatumba kugeza Muyinga, mu Canguzo, mu ntara hafi zose z'Uburundi tuzirimo. Noneho nankanswe amakartier yo mu gisagara, ntaho tutoba, ntaho twimiriwe. Aho tuba hose turahari, nta quartier nimwe twavuga kuko tutabamwo. Tuzi kuko aho tubaye mutubanira neza, sibyo? Imana haza habi abantu bavuga amajambo ururimi rugatemba, ariko mwumve ko icyo nacyo tugisabiye imbabazi kuba bacumvisha ukutariko. Hanyuma ijambo riduhagurukije hano ni ukubabikira nyakwigendera uyu mubyeyi wacu twari tugandayeho iyi minsi yose. Turamubikira ba nyirarume, turabikira umuryango mugari w'abakongomani, turabikira abakwe bacu n'abishwa bacu, turabikira abanyamurenge muri rusange, abari bazi kuko abari bazi uyu mubyeyi wacu Kanyaruhuru, tuje kubabwira kuko atakiriho. Ariko tunababwira kandi mwebwe abakwe bacu, abishwa bacu, abantu bose dufitaniye amasano bahoraga bamwitura ibibazo bakamwirukira, by'ukuri ntiyifanye yasize. Kurya mwabanye na nyakwigendera tuzakomeza tubabanire nka kurya yarababaniye. Ahasigaye turabatangarije ko atakiriho, yagiye mu ijuru. N'abari bagandaye, aba bana be bari mu nzu, abantu bahora baza kudusura, mukomeze mudusura. Ariko turavuze ngo uyu munsi ikigandaro turakirangije, abantu basubire mu bikorwa byabo, bafata amasuka bahinge, abandi baje mu mirimo itandukanye kuko mubizi tuyirimo. Asigaye tukaba tumwifurije iruhuko ryiza umubyeyi wacu, natwe tukaba tuzazirikana imirimo ye tukagera ikirenge muke. Asigaye tumwifurije iruhuko ryiza, namwe mwese mujane n'amahoro y'Imana. Reka nsabe umuryango wa byinshi uze gusigara gato, ariko kuko twese turabizera Imana twatangiye dusenga, reka nsabe Munyangeyo Pasiteri naze hano nanone aragize aba bantu bose aho bagiye kujya, n'aba bana basabire ihumure riva ku Mana. Habwa icubahiro mwami Yesu, turashima izina ryawe n'icubahiro cyawe, kuko ibiba byose byiza n'ibibi ijambo ryawe ravuga ngo tubishime. Wari uzi ko uyu munsi tuzoba turi hano kubw'ibirori by'umubyeyi wacu. Hanyuma rero icyo twasaba nuko wakomeza imitima buri wese, abana bagakomezwa nawe, abasigaye kugira ngo ukuboko kwawe kubabeho, uburinzi bwawe bubabeho, ubahumurize imitima babashe kurema, kandi twese bityo dufite ibyiringiro kuko tuzamubona. Gira neza buri wese wabashe kugera hano, gira neza buri wese wabashe kugica akora, tanga amahoro n'umugisha ku bwa buri wese. Uyu mwanya rero tugeze umwanya wo gusoza, abantu basubira inyuma basubira mu mago. Uburinzi bwawe bubabeho, buri wese umurinde, abagenda ku maguru, abaca ku mamodoka n'amamoto, abaca ku makinga, buri wese kuboko kwa gukomeye kugaragare. Urakoze kuturinda, urakoze kubana natwe, amahoro yawe aganze n'icubahiro cyawe,
ku bwa Yesu Kristo tubisenze amen. Jane n'amahoro y'Imana murakoze cyane.